Укмуштуулар, бүгүнкү Манас күнүбүзгө кошулуп, эртеңки 5 мартта боло турган Ак Калпак күнү келип отурат. Мына ошол Ак Калпак күнүңүздөр менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Андемесе бүгүнкү аземди ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Almaşık gerek, alışpasan seni sağınam. Bir özüm olup men üçün gerek, orunalsam ben kucağına. Ak Kalpaklılar da yurt ata mekenim, almaşırlısta mırım öskön jerim. Tartulaldan kızmadım milletim benim, kırgızım elim, kırgızım elim. Ey Manas, Manas bolup dur, Manas atka konup dur. Uluk yaşın surasa, 12'ge dolup dur. Tobur çağın meniptir, öğüt püstü giyiptir. Oşol gezde Manastın, burunlarga to tapay, buruşarga jo tapay, atışarga ok tapay, geçeleri çok tapay. Hey Manas! Ettin görkü nur menen, geldin görkü kur menen. Sigar sulmen bölüm ağabey gülü olsun menen. Çekilemin ruhun atılganday menen. Bir karatan yürek ot çatılganday menen. Manga çaçın varlara dileğindey menen. Senin ışkın balonuna dileğindey menen. Ötümlüsün özgürlüğün gülüşündey menen. Bozulganın zevklerinin gülüşündey menen. Mayın digen çorbanan gülüşündey menen. Kızardı çil yüretine aşıp yatkan cılın. Kızardı çil yüretine aşıp yatkan cılın. Kızardı çil yüretine aşıp yatkan cılın. Менин максаты дайым бийикте, башкалар үчүн жар салам, Ак Калпакты тийишпе. Бул жашоонун кызыгы өтө терең, адамзатка аппапак күлүм берген. Баарыңарды куттуктап кетким келет 5 март Ак Калпак күнү менен. Ушуну менен эртеңки 5 март Ак Калпак күнүнө арналган аземди жабык деп жарыялайм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.